ngiphinze. Ngicela ukuthi la maSwati lathi senda busathane kulwele maSwati. Angicorrect unaku lengifuna kukusho kule family meeting. Ngithi la ngidawubeka linani letimayini letikhona eSwatini njengoba sathi ukuthi iminotho yemave lamanengi yesekelwe umcebo waphansi. Ndatibeka la. Bese ngithi ke uMswati institutionalize i-corruption. Nathi letimayini. Lapha eTulu kubhalwe ukuthi mane angiboni lapha eTulu manje kusitheke ngalabo recording la kimi Ras. Mangayiphushela phansi kancane ngilokhona kufunza. Bhekise phansi uyehlise kancane le screen. Performance of reserves president. Okay, angicela President, we are too rich and that is where we are strong. Akunankinga ngicela lapho nje. President, we are too rich and that is where we are strong. Sinjinile njengelive. Futhi ngilapho la si strong khona. Yeah, uthi in terms of reserves, President, we are too rich and that is where we are strong. Ngicela ngambuta timayini letisebentako. Ngase ngimbuta ema reserves. Uyangiphendvula njengoba niyibona ku screenshot. Uthi in terms of reserves, President, we are too rich and that is where we are strong. We have a lot of untouched reserves as follows. Ngiyaphinza. Lama reserves lawa akakathindwa. Ngilalandzelako. Chubeka ke Ras uyiphakamisi. Ngifuna ukuthi eMaswati atibone lokuthi anjinge kanjani, but noma anjingile bawahlinzela etibini. Kuna nayi imineral ekuthiwa i-anthracite coal. Uyayichaza ke uthi is a high grade in the world, is ikanduna yithini. Uthi ke in CITU reserves with life of mine estimated at 40 years. Le mine leya ingasichuba for 40 years. Asibiyele leli lahle lesibili. Number 2 Ras. Yenyusa kancane. Anthracite coal belt, yes, running from Maloma towards Komati-Port. I-life expectancy 56 years. Ubese uyabuya uthi diamond mine ikadvokolwako. I-life expectancy yalo mcebo yolapha is 45 years. Abuya athi gold mine lesebulembu. Seligolide lelisebulembu. Athi i-life expectancy ithi 34 years. Abuya athi kune green chart le estimated kuba ku 23 years. Say iron ore lesengwenya nikhumbule ukuthi Mswati le iron ore wake wayinika abangani bakhe naba labamdizela ngendiza ye birthday. Wathi usacleaner abakaqali kuyigubha le iron ore. Niyakwathi lokho Maswati. Bathi ke mabayicleaner base laba bamniketa indiza yekubonga lokuthi babonga lokuthi akucleane bona. Beyiphuma ke iye Mozambique niyayathi. Nalama truck labe abulala umgwaqo. Kwakuthiwa kithi kuyacleanwa kodwa kwakuhamba le iron ore iya eChina. Bacatshaniswa ngento yinye. Kwawa ivalue yale lahle eShayina. Wathi Mswati ngifuna le mali enganga last year niyangidoja. Wabaqosha. Wathi makabaqosha eMaswati ayathi wathi uthatha indiza yakhe yiCanada yo service labangani bakhe bathi lona wasinokha lo wasicosha kungakafanele. Ingasahambi le ndiza ngeyethu. Yabanjwa kanjalo indiza Mswati yokuqala yabanjwa ngilabangani bakhe ngoba abedizele bona ngale iron ore eMaswati. Yonke le mali yayita kuye ekhikhini. Ngikhuluma ngento leni yatiko Maswati. Then ke number 7 various gases good for extraction for geothermal power. Number 7 kusegcinene awehle Ras sibo. Usho makusegcinene. Yeah. Lalelani ke Maswati tonke le demand let angifuni ukukhuluma ngikhohlelwana lele khichita ligolide kuthiwa nyalo iyacleanwa. eMaswati angitshelile ukuthi kutiwa kanye ngenyanga kuthi leti imoto leti escortwa ukuthi ifike dilayishe emaphasela kuthiwa ngikuphi kodwa lapha eTulu kaho dilayishe emaphasela escortwa ngamaphoyisa le la kuneligolide khona kuse ngawukhumbula atawubala futhi eMaswati kusho ukuthi kukuphi le eTulu tiyahamba ke le mithwalo ilayishwa once in a month tihambe tiye Mozambique kuthiwa kuya clean okwanisela yamayinwa leligolide laMaswati. Ngithini ke kini sifa kuphi sengidawuhamba ngekintuthuko. Mswati wa institutionalizer. Ngifuna ukuthi laba labathi sinemanga bangichachela. Kulana ngomthetho
wa-2011 ngathi ubitwa nge-Minerals Act. Lo mthetho wa-2011 lokuthiwa i-Minerals Act Maswati uthi mase sekumayiniwe, excuse me, lo mthetho wa-2011 lokuthiwa i-Minerals Act uthi mase sekugutshiwe sekumayiniwe sekuthengiswa lo mcebo waphansi kwase sekuba neprofit mase kusherwa ngolufafa. Ngiyabonga Maswati bengatayati elufafa ke kuthiwa le mayini ayisebenzi laba kwendako bathi bayacleana kodwa le sieve lehlayiqeni kwalufafa sithi once in a month better discreetly babohle bafike ebusuku balayisha lama parcels ba escortwa ngemasotsha namaphoyisa baphuma babheke eMozambique akwatiwa lo sibabhekapi but imoti kusolakala ukuthi ibheka eMozambique liyahamba leligolide. Ngiyabonga kungikhumbuza Maswati ngithi lo mthetho wa-2011 lokuthiwa i-Minerals Act uthi mase kudayisiwe noma bekuthiwa ke le mayini isebenza kahle njengana babo Maloma mase kudayisiwe kuthiwa 25%, 25%, 50 kwenda 100% on the profit. 25% uniketwa King Mswati awubambe in trust for the nation. 25% of the profits. 25% wesibili uniketwa ibiyo uyithathe leyo mali leyo dibambele in trust for the Maswati. 50% aniketwe investor lokungishakantu. 50 unikwa investor. 25 unikwa King Mswati. Kubhalwe kulo mthetho sisekelo. Kulo mthetho wa-2011 lokho. Kusho ukuthi the corruption is institutionalized. Kufana naseNingizimu Afrika ngalesikhathi kuthiwa mawumnyama awuvoti. Lo mthetho kuganga lo mthetho. Mabenda kona bathi benda lokusemthethweni. Lo mthetho ngolodlwengula labantu. Yayilwa eNingizimu Afrika ithi singeke thine sendiwe sibe ngekho emthethweni sendiwe ngomthetho longekho emthethweni. We cannot be illegalized by an illegal law. Ngilo mthetho lo wrong. Bazana lebe bakhona nje bebathi nilwa nemthetho lothi kuvota labelungu kuphela bebakwata njengoba laSwatini bakwata labala bathi basinziswe kakhulu bakwatiswa ngilothi eMaswati alwa nemithetho leyingqilayo. Kusho lo mthetho wa-2011 ukuthi it's 50 25 25 hamba uyibuka act lengisho. Wake Mswati wayideclare le mali nge-25% ukuthi Maswati ibuya phansi nayi ngisiyokwenda ini yelive. Letibiyo lo 25% lehlala timthatha tamdeclare nini kuphi. Lo investor ke uyatithathela yena lo 50% ahambe naye. Lo investor ke wakwathenga lama Rolls Royce. Abebonga lama deal. Wathengela abafati baMswati ema Rolls Royce. Athi masahambe inyanga lama Rolls Royce wathi Mswati yathi lama BM las escorta ko semadzala ayagijima lama Rolls Royce ngangisase parliament lapho. Wathi ngicela ifleet lensha ema BM ithengwe nguhulumende itokhona kuhamba ngepace inye lama Rolls Royce. Hey, it's painful Maswati. Ngidawufika kule ndzaba leyo. Kodwa ngifuna ke ukuthi ke kusho lo mthetho kanjalo. Kusho ukuthi sinayo lemicebo but vele ama profits akhona singeke siwanuke. Nale kule ngicetha ukuveta lesisenako kusho umthetho ukuthi akunukwa ngithi. Sitawufika phi ke makunjalo. Lo mthetho ucabanga ukuthi ungachithwa yini ngoba lo mthetho wondla ngwenyama. Wake wevaphi ukuthi umcebo waphansi kuba nemndeni nenhlangano lethola ama profits ungatholi labantu. eLibya ngesikhathi samuammar Gaddafi oil wonke lokhona waseLibya citizen by citizen bekana share oil thine side ishare kule micebo yaphansi sithi nguhulumende kodwa lokho bengigcina nje lapho Maswati ukuthi nginichazele ukuthi lembi lesikiyo with sober minds we understand how important is this battle. Laba ke labathi kungakholwa mina ngiyamangala ukuthi ubeke lithende. Ngiyacela ukuthi uyikhathe ras le clip le. Mina ngiyamangala ukuthi mawungumfundisi ubeke lithende kumathapha uthi do ushumayela Jesu uthi bantu abayekele bugwadla abayekele bantu kweba wena ulisonto leli tewumemetela uNkulunkulu bese uthi kodwa labantu ukuthi bafune kube nahulumende lotabasida baphambene naNkulunkulu bayaganga
Kodwa lokuthi bahole 1000 rand lamafemini kwenda labantu bahambe bayokugwadla. Lokuhola lo 2000 rand 3000 rand lamafemini ibe indlibida 1000 rand kwenda labantu laba babuye manje bayonda bugebengu. Ushumayela lapha ulwa nesono, lesono sibangwa ngulohulumende. Mabaqonza uhulumende bathi akanjinjwe uthi wena labantu labo ngangena ebusathane. Do you understand lento lo yendako njengemfundisi? Ngithi ke lawo masonto abesayangicaka. Kuthiwa labantu abayekele kwenta abo-abortion. Kude umlonyanya umntwana wakhe lamcitha kuhamba omlahle emthoyi. Kodwa ku-wrong kwenta i-abortion, but ngiya-understanda futhi mina lokuthi ulahla umntwana emthoyi nje ude le mali yalama-disposable. Ku-wrong lokho. We're not justifying it. But wena mfundisi mase bakhuluma leti imbangela uthi ba-wrong, baphile kuphi labantu? Baphile kanjani? Le nto labayilwela balwela for the sharing of the economy of the country, and wena uthi ba-wrong. Ngithi bafundisi ngicela kukhuluma nani, khulumani liqiniso kuloko. Kuyafana labafundisi labathenga ifem, bakhiphe konke kula ikhathi efemini, bakudayise, bayigucule le fem ibe lisondlo. Mase ilisondlo le fem bese bathandazela imisebenzi ukuthi kucashwe abantu. Bakhanza ifema la, bayithenga complete, bakhipha le machine bayilahla bayi-auction, bavula lisondlo, base bathi la khathi esondweni batawuthandazela imisebenzi. Ngileyo mentality lokhanza ukuthi ibe siyangihlula ukuthi icabanga kanjani. Ngicela ke ukugcina kanje. Ngiyabonga Rasi ukuthi ukhombise amaswati usachamuka. Ngicela ke ukugcina kanje. Ngicela ukuthi indzaba yantuthuko ngicela ukuthi sibukele na iclip. Kuphindze futhi ngalesinye isithombe salenye lisotsha Rasi lengunikete sona. Angathi ukuthi naso sibonile yini. Mase ngafana singene emva kwalesantuthuko. Ngiyacela. Ngicela ukuthi sifake iclip yantuthuko. Hayi ke babe, hayi ke babe, hayi ke babe. Lokuthi unemadlana, unemabhizinisi ungasibidi ngetimfuquta. Ungasibidi ngetimfuquta babe. Ungasibidi ngetimfuquta. Uthi ngithi sitimfuquta. Uthi sitimfuquta thina. Sitimfuquta thina. Ngikhuluma namkhabela thina. Sitimfuquta thina. Ngiyabuza. Angabe wende lutho sitimfuquta thina. Ukushelana. Yabuthe wena. Uqala musa. Uqala thina siyaphela ufuqelani. Ufuqelani. Ungakhomba phile. Ungakhipha phile kuqala. Ngicabanga. Mina please. Ufuna ukuthi ingakho. Ntuthuko Rasi ngicela uyiphindze le clip. Maswati ngicela ukuthi nibuke Ntuthuko makadubula abantu ukuthi wabadubula kanjani. Please. Hayi ke babe, hayi ke babe, hayi ke babe. Lokuthi unemadlana, unemabhizinisi ungasibidi ngetimfuquta. Ungasibidi ngetimfuquta babe. Ungasibidi ngetimfuquta. Uthi ngithi sitimfuquta. Uthi sitimfuquta thina. Sitimfuquta thina. Ngikhuluma namkhabela thina. Sitimfuquta thina. Ngiyabuza. Angabe wende lutho sitimfuquta thina. Ukushelana. Yabuthe wena. Uqala musa. Uqala thina siyaphela ifuqelani. Ufuqelani. Ungakhomba phile. Ungakhipha phile kuqala. Ngicabanga. Mina please. Ufuna ukuthi ingakho. Maswati akithi. Ntuthuko ukhanza abantu bahlethe phansi kwesihlahla, kuhlethe umphakathi. Uyabuda ke ukuthi emkhabela nihletilene naleti imfucuda lapho. Bambuda ke ukuthi usibethelani ngetimfucuda. Babe bawunile kumntwana engosi. Njoba nivile. Wakhipha sibhamu ke Ntuthuko, wabulala imfucuda, wadubula 3 wemaswati afa. Angqwatshwa.
Hhayi ukuthi labantu bavuke esibhedlela noma kwenzekani, kwabadubula ntuthuko openly ebaleni banqwatshwa. Njengoba na-20 wabulala boSigubhu banqwatshwa kule live laseSwatini. This is a historical fact. Kuthe kusenjalo-ke eMaswati waboshwa-ke Ntuthuko. Yini-ke le yentekile nyalo? Ntuthuko-ke simkhanze lapha ayogidza eNcwala. Bamkhiphe lapha kumathapha. Bathi bamlungisa ingcondo baku-rehabilitation program. Uya lapha uyakogidza. Uyogidza naMswati. Usejele. Bathi bafunzile bayi-correctional bona. Kungako benda lokho. Kunalesithombe lesinye saleli soja angathi noma usasikhumbula yini, uyasithola insona ras ngoba bayafanana. Ngibala abantu labende etika lebe balapha eNcwalweni. Kunesithombe lengikunikete sona sina noma ngumkhosi Maziya usuka eMjoli abelisoja lapha eMthimba adeployed khona. Wajuba umfati wakhe inzamo ngemukhwa alisoja agade lapha eMthimba ebukhosini. Bengifuna ukuthi usibeke lesithombe ras but maba usithole ngimkhombisile nje lo baba engathi nginako. Bebalapha-ke kuthiwa basejele, kuthiwa labantu laba baya-rehabilitate lapha. Nali yaleli jaha. No, akusiso lesi, ngilelesinye-ke. Akusiso lesabo Mabhone. Ngilesilesinye. Ras mabuda sithola. Bebalapha-ke kuthiwa balungiswa ingcondo ngoba ngumnyango wekulungisa bantu labagila tika eSwatini. Ba-escortiwe-ke lapha eMaswati. Kuphume imali. Ba-entertainwa nje. Kuphume imali yekuba-escorta njengoba balapha. Le mali iphuma kula Maswati. I-correctional itayiklema eParliament le mali. Itawuthula i-report nje ukuthi sebenzise imali engaka. Nala leli jaha, nali leli soja. Naliya. Lajuba umfati insamo njengembuti leya. Kuphela ngalokhu sibeli lisoja. Laba nje ngiyababona ukuthi bayakuparole bonke naboNtuthuko njengoba sebaqalile kubenda kanje. Bese-ke kuba nebantu laba njengabo Bacede. Siyamathi Intuthuko nangu siyambona kudubule bantu. Sekunebantu-ke laba njengabo Mhlonishwa Bacede. Laba lapha ejele. Umbuto wami uthi wabulala bani Bacede? Uma-ke sikhuluma ngalokhu sithi kuganga. Bese kuba nemfundisi lothi Sithandza Luthuli. Lo mfundisi waJesu yini? Akabinzi ngani lo mfundisi kule ndzaba mangabe uyayibona ukuthi uyayisaba ukuthi akhulume iqiniso kiyo. Ngithi-ke Maswati sengidawuphuma ngidawunika comment IB, a-comment nendzaba Ntuthuko. Lo entertainwako kuthiwa uya emicimbini. Abakhiphe Bacede phela uma kunemhlangano. Ngiyabekisa nje he will love ukuthi nge-workers day ngoba kusho ukuthi batambuta umuntu abamrehabilitatako ukuthi nawe ube integrated ku society ungathanza kuyapi. Ngiyathi Bacede angathi angi-escorteni ngiye ku-workers day. Ngiyohlala nami nethi 70 ngoba ngikona le nguve. Uma ngabe naloyo muntu uyakhishwa afune kuya la aya khona. Ngeke Bacede afuna ke eNcwaleni of course, but ngiyathi ukuthi ku-workers day yangayo. Ndamkhipha yini Bacede. Nimise aye lapha ku-workers day. Lelanga lelisemthethweni phela lelo. Niyamrehabilitate nanaye. Ndawukhona nikwenda lo ngeke ngoba nathi ukuthi yena sigebengu ngoba ulwela eMaswati. Ningacabangi ukuthi silibele. Ngiyathi mina ukuthi i-correctional iplease Mswati. Ngiyathi mina ukuthi kwakhiwa inombolo eNcwala ukuthi libe setulu nokukhipha babulali beMaswati kuthiwa bayogidza naMswati. NaMswati wehlulekile ukuthi athi ngeke ningilandzele abantu labadubule eMaswati nithi batawugidza nami Ncwala. Wehlulekile ngoba kukhulisa inombolo takhe ukukhanze kungiko. Nangu Mhlonishwa Bacede akaphumi phela ku-workers day. Naye nimnika lithuba lokuthi akabe nesive. Ningakhona ukukwenda lokho ngenzeni kwende. Kungako-ke ngithi ningabaphukuda labanye labakhona kuphukuteka. Ningeke thina nisiphukute. Comment IB, thank you for staying this long. Lendzaba yaNtuthuko iyanyanyisa kakhulu. Nanaba bobabe naba boMaziya labanquma abafati laba entertainwako ngalokho sibona bangemasotsha nabo 20 lengichazi le indzaba yakho nokuthi wabulala abantu ebaleni asababulele wathi Mswati akabuyele emsebentini. Ngeke usivale comment IB ungakayiloboli na indzaba yana Ntuthuko. Thank you.
tindzaba tabontuthuko kodwa liciniso lithi Maswati kithi lokhu kukhombisa kona kamhlophe cwaka ukuthi eveni lakithi laseSwatini kude umthetho unemehlo uma sithi thine kunalaba lababamba eMaswati bawabambele eMswati kuthi awadlwengule. I'm sorry to use that word. Bantu labafana nebashushisi nebantu labafana ekhathi nabo magistrate lokufaka ekhathi emajaji lokufaka ekhathi labathi baphethe tona tindzawo tase prisons ngoba you can't explain into lenjengalena Maswati kithi kukhombise ukuthi kukhona imiphefumulo lengasiye emgcoka kukhona imphefumulo lemgcoka Maswati kithi ndawukhumbula kukhona lomunye abesho njalo athi kuyayiwa kubabita abantu abenkosi hayi timfucuta ngiyaphinza hayi timfucuta kusho sine sive seMaswati kusi sitimfucuta akukahlukani ke mnguni nani Maswati ukuthi siphila kuleso sikhathi lapho kwakuthiwa kunetigcila khona tatithengiswa tatibulawa kungabi indaba zalutho Maswati kithi asichubekeni nekulwa silwele inkululeko ngoba live labokhokho mkhulu bethu selathathwa kwentiwa sihogo semndeni waMswati nalaba ke labambambelako kuze kuthi eMaswati kithi agcilateke ngiloko umnguni lengingakusho manenge ama examples lakhona kufana ekhathi bona labo bo20 bakhona lapha kalomahasha lababulala abantu ngesibhuku lamhlanje bayahlala banathe bagcoke iuniform yemaphoyisa bayati ukuthi bathi inkosi temhlaba kukithi ke Maswati kithi ukuthi sithi defender kanjani sithi defender ngani ngilowo nje lengingakusho sive sabogogo omkhulu ngiyabonga kakhulu mnguni ngiyabonga kakhulu Mpembe IP sesiyavala Maswati egameni lika Jesu Kristu ibuhlungu kakhulu lento le yenziwa eMaswati ngifuna ukuthi labafundisi nabogogo nabomkhulu abacabanga ukuthi sisangene bakhona ukuthi ibuka letinto babone lokuthi ufanele ukuthi umthetho ungabi nemehlo kufanele ukuthi kulelive ungaphili ingcono ngoba umsabane kufanele ukuthi singamukele singanormalize ukuthi igambulana akadala igambulane injinga idala injinga victory is imminent eMaswati atawuphumelela namuhla bengifuna ukuthi mangithi the liberation torch continues even in 2026 nibe ninema basis ninelwati ukuthi yini le yenda sibela ngiyabonga ke ngiyengivela abanye bathi so what president ngumsebenzi wethu sonke ukuthi yini le kumele ukuthi siyende umsebenzi ukuthi umsebenzi wa president kawuzela why are you saying so what president usho kimi because mina sineswalimo we have a program ubota emhlanganweni uTokuva athi senda in kodwa nawe lapho la umenga khona phusha iprogram lo ngayiphusha